Kapitan Inteng! Apay ayata kanayon kayo nga agpailikin ni Maribanang Maray. Ay, kuwa nga main, Mare. Inal daw kayo matan nga agad udaw. Masapul pa ila mamam aya. Damdamagak lang mata. Mapang kami matag shopping Shopping? Anya laangan nga iti shop-shoppingan niyaw. Kat isumot lang nga iso day ta isusuot mo abadom. Awan mo timadlaw ko abaro abadom. Mapanak gumatang iti lakok. Kahit ni ngay Maribanang, anya mo ti mapanagat-gatangan. Si Dandamot akin ni Kapitan. Aday gatang na. At damat, Apay, si kalaang tadakwarta na, At damat kwartami, Ay, adapay aya. Kunak ano iso mapan kayo ijay ilay, kaputamapan kayo umututang. Saan mat, Anyat pagkongkonam ka na kami, aguutang. Apay ngay nga rod alumablabaga ka. Pudnon samot amapan kayo umututang, Maray. Ay, excuse me. Ado ti kwartami kan ni Maribanang. Pagan ano mi kumamat ti mapan umutang ngay. Kwaraw, itulod nakman iti balay ti kumaray. Sa dinaw. Di talaang daya. Asidag lang gayam. Agpaitulod ka pa ilang. Mapan ko la ipasikat dagito alahas ko. Kinumplito mo samot nga insuot amin nga alahas mo. Anya ngay dagita? Gold plate Anya gold-plated. Puro abalitok dagito, kwaraw. Puraw? Ay, saan yung arod arumbang nga i-display Delikada nga kadagiti holdapar. Kahit idulin ko nga raw. Ay katjak maipasikatin Ay, ang mga no dagitapay nga alahas tiga puti pakatayam. Ay na, agtal na ka man kwaraw. Itulod na kitdeng. San ka maitulod? Agur-uray da antik abanang kan kagawad kwanang. Dagijay damanaw. Papanandamanang. Ijay kanu ilay. Inal daw dan samatan ngagpailay. Amom ka di ter aramidin da ijay ilay. Anya? Mapanda umut-utang. Ay. Kunakon kay. Ita ka no nga i-release da jay utangan da. Ay, nagbayag kan, kwarog. Aldawan. Kinasarita nakpay ngamin ni Nana Tuyang. Anya manan ay at imbagbagaday jay ako marimay. Dinamag na lang no anya ter aramidin nyo jay ilay. Kat, anya ti insong bat mau. Imbagak amapan kayo umut-utang. Anya, apay ngay nga imbagam. Ay na, bay amon, Mare, numamuan na. Apay ngay isaw, awan utang na aya. Ay, naglaing ngamin ako mantsaw, Mare. Ay, marurudak iti kasjay nga ugali na. Aglogan taki din iti tricycle ni Kwarog. Tamapantan ijay ilay. Kabadong, papanam. Ay, impaunak ni Tuyang kaw, amapan gumatang iti karni ti baka. Pagkatangam ngay. Ije bangir at tirsina, Mare, ta kumplito ka no tilako da. Apay pay lama pang kagumatang ijay. Umay kan ata gumatang ka dito tersenak. Apay, kumplito ay tilakaw. Kitaam ngamin Sige man ta, saan ako niya umadayaw, Mare. Kompleto tilako kon. Ay, awan ngamin karga na dito tirsinam idi kay. Di dayjay ngam saan itan. Saan kayo na masapul amapan gumatang dita sa bala tersena? Kunam nga wala ko ni Mari Kwanang akarni ti baka, at tamay. Awan mo't idi namin san ngal daw. Adaon tilako na. Ay kat siyempre imutang gayam. At nang usaran na, di inutang na. Agpadadakin ni Maribanang nga aguutang. Kahit man ano kuma, basta dalaki di pagbayad da. Ay na, siya, awan utang ka. O kahit, Anwag kumangay ti umutang. Nagadupay laang mat dagito alahas ko. ikatuman kiti dagitang alahas mo, masisira pa. Napayapaikat mo. Kaya't kung arod nga isuot dagito alahas ka, uray addaak dito unag ti balay. Ingkakit din iluto da ito'y karni ti baka. Tamangantan. Enteng, mabalin asiminto am day ti kusina. Tanay, nakabutbutang.
Amangan numarba adi na oras. Sumot day ta tinabayagan nga ibagbagakan ka. Iso nga rod ang naglonak. Tapno adda pagpasimento dito kusina. Bayadam tumit lang tilon mo Apay asyak laeng ngay. Duhatang agbayad Tairaman nakpay. Ay, no saan nak atulungan nga agbayad. Saan ka mabalin nga umay mangan dito kusina? No matarimaan. Apay nga akasta. Ay kat syempre Syakla nga ron ti pagbayadam. Naglaing kan. Day, si kamot gayam tagar aramit iti kusina ng kilmaw, kwarawg. Wang tatabadaw. Tinangdanan dak. Tu istori kanu ako sina ti aramida. Anya? At the first floor kan second floor na. Unay mo day ta kusinan. Isumat ti kayat da angkel kan antay. Nagngaton nga kusina day ta. Muna. Dakil mo't ati gastusin da. At damat kwartada. Ay, kwarawg. Kinurakot ng kilmo niya. Ay, saan? Apay mo takas ta ti bagbagam ngay. Dinamag ko lang mo't Naglaunda iti pagpatarimaan da dito'y kusina da. Ha? Sana maiturod ni uncle ko ti agkurakaw. Ay kita man lang nga talaga ti kumpare ka di pare badong. Apay manen aya. Inintrigaan nakmanin Kinurakot ko kano ti pagpatpatariman iti kusina. Nangibagaan na iti dayta. Ni kwarog. Ay, kumparim pa'y matangam kas jamag. Panggapwa ko mga kurakaw. Ay, apal dala ang dayta. Sungarod papintasin ta ti kusina tapno ada nga umapal da. Wala. Imbes a second floor, pagbalinantan nga aging ga iti third floor. Na. Anya ti makuna. Ay nagngato na. Sapay adda rayumak. Jak makauli iti kasta ka nga to. Ay, pasikatan ta nga ro dagiti nalaing nga umapal a kabaranggayan ta. Pasikatan talaeng. Iso pagbalinin ta at third floor ti kusina. Ay, kutwan na. Kastanto, ti ibagak kan ni Kwaraw. Apay ngay nga ta, adimutin malmalpas de ta kusina da maribanang maray. Apay aya masikuran ka. Apay, pudnaw nga aging gat second floor da ta kusina da. Saan lang aging gat second floor? Third floor pa'y Nagnataon. Sabali ka no ti pagprituan kan paglutuan iti adda ti guna asidaan. Anya? Sabali ka no pa'y ti paginawan. Anya mata kusina da itan. Naglongayam ni Maribanang, di adda gastusan na. Ay na, siya, jakla kayat ti aglaw tapno laeng adda pagpatarimaan ko iti kusina may, ha? Kita amot to'y lakok amaray kompleton. Adda pa'y lakok a karnet elepante kan karnet buaya. Kumpleto talaga. Wanata naglonak. Ay, puro kayo loan. Mayat kede, tanada mo pakakit kita amay. Siyakla siguro at tao ti awan utang na. Nagsaya atin nga no kasta. Malapanawan ka pa'y dito itirsin ng maray. Tamapan ko man ipasikat dagito alahas ko dit abagatan. Aganad ka Amangan no maholdap ka, day talagpas pasika matamaw. Chep. Aw, Ni nanatuyang. ha? Apay aya? Awanan da kita alas na. Awanan? Na-hold up? Diyan ka mo basta napukausan na kita alas na. Ano tinapasamak na natuyang? Magmagnak lang, mahit kwaraw. Kan lahat nga da nang hold up kan ka? Saan? Anya nga tinapasamak? Ay, natunaw amin dagiti alahas ka. Anya? Dahito isang amin nakaro apodot na. Kunam ngamin nasursurok pa yung balitok dagiti alahas mau. Wan mahit talaga apuro balitaw. Iso na runaw. Ay, sayang. Ay, talaga sayang. Imbag lang at day paspasikat ka. Ngamita awandan na. Ay, awanan may pasikat mau. Anya ngay nga raod. Awan mati pabasulin tayo. Di napasama. Wan nga rod kwaraw ka.
Madigayam no balitok ti alahasan niya, Maribanag. Apay maray. Natunaw dagiti alahas ni Marituyang idi na initan. Na. Pudno ay ti mangmangag ko nga istorya. Wen, pudno, Maray. Ay kaasimot ni Marituyang no kasta. Apay kumaakasyamot. Ay, agasem nga'y tigatad dagiti alahas na anarunaw. Bayam, awanan ti may palastog na. Amangan ba't no narunaw gapo iti kinalastog na? Kat adaamin di tana. Ay, unggaya Maray. Nalpas di kusina yon. Ay, kahit kita amlaangan, no lumabas ka, Maray. Badaw, kayat ko apatarimaan da ito'y salas. Kalaat man, analagip mo dayta, Tuyang. Imapal ka man siguro, ni kusina da kumarim abanang anya. Ay, sa anak ngay mapal. Sika ano kayat mo ipatarimaan? Tano siya lang nga maisa. Awan kwartak. Mapanak met aglon Ha? Kabailam taglawn? Katno kas talaunay ti panang kantsaw mo kada kumarim akwanang ken banang idi naglunda. Isikritok nga aglunak Anya ti masapul mo, Maray. Umayak mga iti certificate ko, Kapitan. Anya? Apay ang masapul nga yarasaas mo? Pigsaam? Ay, saan ang mabali na pigsaak, Kapitan? Ta sikrito lang day tuy. Sekreto, Maray. Wain, Kapitan. Ikan na kun iti certificate ko. Panganan mo iti certificate mo. Paglon ko, Kapitan. Aya. Darasum, taam ang ano at makakita kanyak dito'y barangay ho. Nagkapaam na Tuyang. Awan. Anyang awan kat adamot igam mo apapel. Awan kunak. Ha? Ay, barangay certificate day tao. Nangibaga. Amok Sikritok na amam adagaws. Kat no imbaga kanya ni kagawad ko nang. Anya? Amo na, no niya tinaramid mo di barangay hall. Iso saan kanya agsikritaw? Amo main. No talo akad sa aran jay kusina yaw maray. Aramidak mat alima akad sa aran jay salas may. Nagngaton? Aramidak anangat ngato. Kabailan nyo kan ni Pari Badong nga ulyan ti lima akad sa aran? Apay, anya ti panagkunkunam kada kamay? Ay namaray, bumakbakit kan lumaklakay kayon. Oray matda kayo kin ni Kapitan. Imutang kanya. Siyak, umutang? Di kan aglibak. Amok, anapan ka ije barangay hall anangala iti certificate mo. Imbaga ni Kapitan? Ay namaray, adak iti likodan ti computer, idi aramidan ni sekretarya jay certificate mo. Iso nga amok. Aya. Saan la ada kami kan ni Marikwanang ti aguutang. Uray si kamot maray. Iso adimon ilibak. Agasam day taasalas, pare. 5 akad sa aran. Apay da, guys. Saan ba't kit di? Dito ka no kusina me kinituyang ka. Nangat-ngato pay. Nagnataon. Pinangatuan nga raw, pare. Sa bagay, no damot kwarta pagpaaramid di awan dakis na. Napangarod imutang nituyang ko, pare. Ay, amok. Sekreto na ng amok. Mabain nga, men. May patarimaan yon di salas yaw, Marituyang. Ay, saan pa'y maray? Ni, apay ngay. Awan ka no ti pagbayad ka. Nagkuna. Sini Aida. Kat naamuan da, ama nagapalak abakag. Kan awan ka no ti pangalaki ti pagbayad ka. Iso adidak pinautangan. Aya. Imbag ka da kayo kin ni Maribanang tapautangan da kayo latta. Tanapintas ti record dyan. Ay, awanan jay arapaap ko alimaakad sa aran asalas. Ay, nanatoyang. Masapol aming tinaram tinapintas a record mo. Tapno at dalat na agtalakan ka.
Ala sige! Ditang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Computer recording technician Joffer Anas. Musika Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangat.